از مادرم پرسان کردم مادر جان کدام اولاد یا کدام فرزندتان را بیشتر دوست دارید؟ مادرم لبخند زد و گفت من تمام فرزندانم را دوست دارم. بعد گفتم نه مادر جان کدام یکی بسیار زیاد خاص است؟ بعد آه کشید و گفت همون فرزندم که مسافر است، نمیدانم در چی حالت است، نان خورده نخورده، خوابیده نخوابیده. Yine hasretle bir güne giriyorum hayalinle, aklımdan çıkmıyorsun belalım. Yine hasretle bir güne giriyorum hayalinle, aklımdan çıkmıyorsun belalım. Sensiz geçen akşamlarda yine başım belalarda,